Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день! Как долго все вы ждали этого дня? Праздник одновременно веселый и грустный. Праздник, который открывает в жизни новые двери и делает из прожитых школьных лет приятное воспоминание. Последний звонок. Для учителей это частица их жизни, которую они прожили вместе с ребятами, отдавая им свои знания, опыт и любовь. Для родителей это нервный шок, осознавание того, что дети уже взрослые и теперь их ждут новые хлопоты. Пусть день еще больше сблизит всех нас, пусть оставив в наших сердцах каждого из пришедших сюда самые радостные, светлые и счастливые воспоминания об этих минутах. Итак, торжественный момент. Внимание, наши выпускники! Андреева Ирина, Агласов Айтал, Яконова Союза, Евстафьева Алина, Чанов Балтумир, Кустунова Алиса, Новгородов Артем, Новгородова Лена, Акаемова Катя, Петухова Александра, Платонова Диана, Савинова Сатара, Семенова Милена, Лепнова Малена, Томская Алина, Эверстов Василий. классный руководитель Охлопков Олег Аполлонович. Дорогие учителя, наверное, вы будете рады услышать теплые слова в свой адрес от любимых выпускников. Сегодня грустный и веселый денек. Неужели будет еще один звонок? Нет же, это не урок. Это последний школьный звонок. Неужели в нашу школу закроются двери? Мы хотим вас всем поблагодарить за то, что научили нас жить. Сегодня вам спасибо скажем, дорогим, любимым учителям. Спасибо сказать в школе за то, что 11 лет был с нами радости и горе. Дорогие учителя, вы наши добрые друзья, терпеливые, заботливые, милые. Одним словом, Вы наши любимые!
11 лет прошли быстрее сказки. Ты выпускник, и ограниться не успел. И нет в руках учительской указки, и нет в ушах приятельской подсказки. И стерся до последней крошки мел. Выпускные экзамены, за ними выпускной вечер, а потом начнется совершенно другая, новая жизнь. Пусть не пугает вас неизвестность, впереди ждут только новые начинания, новые победы. Слово предоставляется директору Наговицыну Дмитрию Ивановичу. Түнді выпускниктар төрөпүттер школа коллектива үйренәтчилер. Бүгін биһиги атыңары орто школатын төрттөн эттис бүгүн бу кен олох артыгар атарары туран эйини барыгытын бу үйрүлө акынын школа администрациятын атыптан ититигистине абдейди кылды. Переказ о допуске выпускников 11 классов к государственным итогам аттестации по итогам 2017-2018 учебного года. Допустить государственные итоги аттестации следующих выпускников 11 класса Атанарынской средней школы имени Ильи Егоровича Винокурова, усвоивших основные образовательные программы среднего общего образования: Атласова Айтал Тимофеевича, Исафьева Арину Никитичну, Корчанова Владимира Валерьевича, Муснова Алису Тимофеевну, Новгородова Артема Борисовича, Новгородову Лену Юргуновну, Окоемову Екатерину Прокопьевну, Пермякову Александру Максимовну, Латонову Диану Павловну, Савину Сандару Николаевну, Семенову Милену Евгеньевну, Слепцову Малену Романовну, Томскую Алину Спартаковну, Эвристова Василия Юргуновича, Андрееву Ирину Валерьевну и Дьяконову Саину Николаевну. Провести государственный тур аттестации с 29 мая по 1 июля 2018 года. Директор Наговицы. Күнді школа коллектива олар төрөппүттер бергі күрді бейін школа бұд бүкендікі ғылларға санатта сағақтарариян үлетін кәңетен ихер ол күрді бұйылғаттан бейге бейінесін куратар школатын бұйылтынан үлебітін ұйтабыд мұны әрге кең далағында оле бұл қамсағанығыр бейгі осколары бұл республикаға білдер оформны школа бұйытынан кеңі үйләті үйлет хеджер мұнан сиеттерен бұлға бейгі осколы бұл олары қайталарығыр үйлелерін кәңетелдерігер Российский гранға 990 Өтігіншалақ қатшы көрілден тұрар, ғыраңға көйен, оның олар бұт қолыра күрімге барандар, саға бойыттыра ағалы өтігеретігер күрімі басқолағандарын тұғындан үйліғанда сылтықтыра, бегі олар бұт Қазақстан лағардырғар баран, шенірінде лағарға хүнінен баран көлектіра, Тобу был он на школах коллектива, кент Аллахнахты, жуниорский хайнска олар профессиональный тахамдарын үттетиге әме улахан күрә үтті. Оның бұл белгі өрәуіт чағылыс коллектив бұл республикаден грант 3 болды. Бұл ұлақтыра ұсыран ағылырығар дететтік Элбах хайска спорт өттүгер эпептен дананын элбах хайска биги өлөбүт кеңенихер бу быйыл битеренер болуп бутунна активный көттүгүлөр онда энники олоктурга шө бу хамай бу сити хоту аттестатындалар бу государственный экзаменнерин ситигиле актык туттарат энники олоктурга Sürün akılattırın, beyleri söbülür üdeleriger söttüber, üyerakta kirektir ediyen, bağanağın terdemin, onunla kilerge
Минеке олақтырыгар, үйерақтерігер, туық бар сетейіне, олсенен дұруғыны, оңна өлі таққыны бағы. Слово предоставляется заместителю начальника управления образования Монамский УЛУС Наговицыну Ивану Дмитриевичу. Күнді выпускниктар, терапевттер, учуталлар, онаттан класс вайсты Олег Аполлонович, әгітіне бұл өріләқ, долдуллақ күнгі дүмбетіне етедік істеңіне өріғалесі демен аттан әғардылығы күнілі. Бұйылғы өрен жылығар ұлыс үлдінен 200-түрден 2 оғы бітірер, олы егер 5 школа бітігер 16 оғы бітірер. Мен олыс бәуеттіктен долгүйерім өрелімден бұл білген бітірер класс ұрқуға бәуім қылағымайда аяқ сылды болар бұл қылағы бәуім жақ жығдым. Олеген қадартымы бәуім оғылырым бітірен әлдер күрдік әмей қаны бұл. Онтон обществознание учитывая болах жігдім бұхетіне әтекпін бағаравын оғылар, конечно, бүгін әйге алын класстарға күрді бұл баққары иннекегет қолуыра, қыран жаңғыт қолуыра әйгел 9 класс көрінеуін, онтон оныз, он берістен, әптеттен барды білдер өп болғаны білген әйеқа иннекегет оны білді бән. Олен долгутулах, хорохтарга кутталлах та күрдік болан сөптеу күрдік. Анатан қолуыра экзаменеге қадап тұттарағыт, қаны көреқа кирегет, соғыру барағатту, жүгісеге барағатту, орта вереқа керағатту. Ол әме білді бәд, ол ғынан баран әйге 11 сылы бұхы беріңгет оскола. 11 сылден олған сұрок, онантан күттамақат, инекеттегі баран еген. Онантан әдерге дылы кеге әйгеті общество. Общество болағына кирилес күрдік. Кирилес күрдік. Ол кирилес күрдік әйге тақсан хектақы. Бүгін әйге бұл общественный лестницаның кирилегінің бір қардыны үйхан орды бұд. Онан долгүйен тұрын итедік істіңдік әйгетіне үсі бейді тұз бәм аппыттан жәйгәген әваттың әғардылымен. Онытын баға ханам дейін әйге түребет өсколатын ұмныман учиталаргыдан умнаман, учиталаргыд эпиттерин өссө бийте өйдөөн келеңет ол окутугар туханын, онна катын ари атын, нам атын, нар атада хаджыңден. Катын ари ортос колонун, Илья Егорович Винокуров, атын ортос колон битерди үйтен кем тутта хаджыңден, этабил. Малетен турун мен эме там юрилах миссиялахпын, манна аспыкка болан слет выпускников, бир Шуйбаев, бу класс выпускника, нар туйгуны көренен босколаны әме көміс медальге претендент бұғыттан бүтерен әрер. Оғын аттықын барауын похвальной грамотой управления образования Намского УЛУСа награждается ученица 11 класса Хатно-Рынской средней общеобразовательной школы имени Ильи Егоровича Винокурова Акаемова Екатерина за отличные успехи в учении. Управление образования Махтал Хургун Бильдерер Савиновой Сандали, ученица Хатно-Рынской школы Ильи Егоровича Винокурова, члену организации Илджар Чаттара за активное участие в общественной жизни школы Намского УЛУСа. Единое детское движение «Стремление» Джулур под эгидой главы Республики Саха-Якутия награждает грамотой Корчанова Валдумира, активиста детского движения Джарчикара, за активное участие в программах детского движения Республики Саха-Якутия, председатель Хлопко. Итак, прежде чем поговорить о вашем будущем, давайте совершим небольшой экскурс в историю, чтобы вспомнить все ваши школьные годы. А ведь правда, хорошо было бы вернуться на долгих 11 лет назад и посмотреть, какими были наши ученики. Биһи бәбит класспыт атыттан иһиттен буйтекан күнгө төт номинацияны атыктын барылды. Королева интегралов. Присуждается номинация Анисии Васильевне.
бу билген ынырлар учуда олус кыржык албахта үйрәтәр, албахаз дидики белехтәгә үйрәтәр дигәннән. Аннан номинация «Хранительница древности» ол это история предмета присуждается Айта Ивановне. Еще одна номинация «Миссия Дарвина» присуждается учительнице биологии Анжелике Афанасьевне. Погожий сентябрьский денек 2008 года. Вы нарядные, с большим букетом для первой учительницы, в первый раз идете в школу. С большим волнением в тот первый школьный день вас встречал ваш первый учитель. И сегодня ваша первая учительница Варвара Романовна пришла пожелать вам удачи. Күндү үйренәчиләрбен бу үрүләр күндүнән долгыян торамын сүрәхәт иттән аңартелибин. 11 сыл анрат түгәр карачан олаттар кыргыттар хебекки жөрбөтө тутурдак осколага жоңотун кытты сейтен кеббиккит онно ихеч талгыт сою григорьевна Корсевтовуди онтан кенитен мен олбутум ол кенитен бу номно 11 сылаха оксон ихеге осколаны бүтерен эрагат бу үйрөмөт сылларга тухары наха чугайдык үйрөнеңет кахаллан мөхөллен эһеги олимпиадаларга кыйыларгытын конференцияларга кыйыларгытын истестебин мен хүддән үйрөбин оны кен туттабын онтон аны билген иннегитигер ихиха бир келем экзаменнар тураллар бу экзаменнар эчитигилахтык туттарыктар ди саныйбын онна бары багара үйрәккатигер кирен сөптәк идени таларгытыгар багарабын кахан да ханна да хырыттаргыт осколатын онуман бейбегатын сүкерсимен корутун эйеләк болун тога детахана осколага үйрәмит доготтор үйө тохар халалар кахан даганы бу мин догорун болбата кожой дебеккет тога детахана 11 сылы бейбилге үйрәнәккетти онна оланаттан инники олоқутуорту бар сырдыгы эхека хүддәк өгүс үйрүү бар болдун эхека хүддәк албек олоқутуор ситихи бар болдун жоллоқ болдун дебин онна билигин манна мен үйренәчилерим эме эхека эгарте текеллилер Бүгүнгү өрүйләк көңүтүгөр алгыс тылатары агардебдин тердери калебит кыра дагыттаргыт балыстаргыт бараттаргыт өз класс үйренәчиләре 11 сыл анрак түгөр благанын маңнагы күнүгөр сыңа сумга сүгәрдакка сибекке чөбөтө тутурдакка кырчан олдыраны кыргыттар иягдын агадын кыттасетен оскола гылбекке Эге мебиге курдук кырада жана тигит. Даргантан букова тахарам, букотан тылыңыран, сөйөктен бутаны кагаргыт. Бирге бире басасан тарбактар кытынан сотулгу, задача таннеби сатамакка, албактык дареден аракет. Тезерат ручка долбларгыт, урокка хойдан да каларгыт, арат меликтен ыларгыт, катык маоллан да кыраргыт. Бүгүнгү өрүләк көңүлөр өйдүү сыны сылжыргыдар, догорду үстүн кохонор бутун иэха аныбыт. Эхегене кытары учуудалгыт долгуяр, тургудуккут туругар төйс теңе долгуяр. Сүлэх үйелер иденин бейрайнгик толунун, иде таңыз болбатак мағаныңа болбаккыт. Уолан жамма долаттар сулус бара ойнуман өтөк иечестяхтык иеде дүгөтөлө. Өрек айдаларга төхүй болыр суспа, олын жамуын бұқа ден ұмнымарын кетінер. Учиталгыт алгы,
Инерин сүрәккә оскола албан ады ара тутун кестәтик. Эгеннен бигем туттык. Эге күрдүк бигеме олимпиадаларга, конференцияларга, күрәхтәргә көттән осколыбыт атын үндүктүк атын сылҗакпыт. Осколотагы сылар гытын алык канда уңнан огыз сас керекемен үчесенә әйдәбенең. Ханнада дейдә хадаким да булар кет аҗы санысыгын үәрәпет ипет осколатын үгіз сыраларын бербете күндү үчталаргыдан аны бегине өз класс өйрәнәчеләрен. Слово для поздравления дается председателю села Никольцы. Öğreniciler, onunla выпускниктар, терапевттер. Бүгүнкү бу тияк чоран күнүнөн баргытын Никольская нәһилеген муниципальный территорияттан идитик истинник артелибит. Оны чоран бүгүнкү выпускниктарга барып эте инники экзаменингитигер ситихини, онна сөбүләбит үйрәхәтигер кирен, онна бәгыт үлә булан үләлән Нәһиләки таатын, республикага таатын аттата турохот кен эренебит. Онна чолан Никольская нәһилегиттен биһиги оғобутун Эверстов Василий бүгүнгү тиһер чоранын күнүнө әгәрделибит. Онна бәйбит тура сыны беләхтен туттарабыт. Представляется главе муниципального образования Хатынарынский наслед Слепцову Юрию Иннокентьевичу.
Күндү выпускниктер, төрөптүктер, сталлар, юринячилер. Үс рахбиттен билибин бу брахник, брахник булгады. Бу последний звонок тен брахта бу түрдөн, тече тоғысыз түрдөн ағасыллақы ымын шүрі 5 күнігер Абастан болыпты. Бұл сәтті отсылы. Юбилейный выпускниктер болған. Последний звонок. Үс рахбиттен депутаттарын советін общественный атыптан ағабдылыбын. Күн әрі бұл. Кыргой бай уақытта кыргыттар оларалар. Кыргышет баты үйрен кәді. Бұл бігі школа бұд. Араста хамнас олимпиадаларыгар, спартакиадаларыгар, спортивный крақтарга, наддикменге хадиот, өтіп дегере текпет школарын аттаппы доғалар. Тағына бері қай. Бұлжа чаттыра. Россия ғырында қасағарыны сағарыны білгендер біле олар. Тон геолога қастай таптан тұрар де, листат, школа, үттігері, тевлен Иван Ютрич Кирилесси, үтіне этап дейм. Ол білеген еге бір ұлақан этапы түміктен әрі, құлдық школа. Бұл геологар хамай, өйденер хамай геологар қала қалар, геогер қала қалар этап болар. Бастықы жүдал бұд, бастықы звонок бұд, бастықы бұд беспет, бастықы бұд үткебет, өйбітер хемер қалалар, оны үтті жауыт, қағандарында бар бұд. Оның түн бұл маңнық бәйбәятыңытты үйен, бәйбәятыңытты тұтыған, бұлытын олық ұстын қаңдық көттен әрінебін, біреге хейіннен нар бұлытын кен тұттық бүттен, онына еге хейті ерді түрі үрек бүттен, олық түскерінебін. Endiki sıktık buldum, rahat buldum, silah buldum. Kalacağımda bütün, Allah belli bir tuttuklarım. На контрольном миссии АТОМ Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия, ГБО, Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне». Грамотой награждается Картянов Володимир, активист сектора. Маны грамотынан наградалар Саинова Сандара. Билдерет, экзамен доктораны баягы сөйләгән кутурак кирәңне табык профессиятын багларны олоққа баяг солдуктун туспа халкалары туспа активный позициялардан буланып баяг атырын артык хәттенәрен үтүк итегеләре сөйләде. Слово для поздравления дается классному руководителю выпуска 2018 года Охлопкову Олегу Аполлоновичу. Так, Allah. Nah, dal guyabun премия Оскарлыга тургурдукун. Все. Антон бүгүн меха роксиддак исторической Улханараллах күнүндө тойтермен бу оғыларым, осколаларым бітірен өрелер. Ете күрдік оның басатан тұра мен болағына ғаддалияқпен мағарабын бейгі бары хамай тафтыр басты түріп бітір бітен тағына қайын. Өчі ұталылары оңға қойын бұл үйінгі күйін бұл редақтарын жаққа выпуск 2018. Так, бітіннен қанаттың тұғы оңыну әтияқпенейді тұқ ден әтәбінеттен. Кей олағыр арас боларсы, тұқ барта болар, онатта мен бәйім жизненнай күрадауын әйеқам әтияқпен мағарам. Құлағыр, ой, ондан бістеп тұра. Атта кей олағыр тұқ барта болар, арас боларсы, ол ғылымыран хамай егеге самая начала главное, Джаллах полон, мин и не остальное приложится. Это когда остальное мелочи жизни влади. Хединник, он о том главное, бо мин бухана такан турабун
хүдә булган миссиялахтын. Ол курдук баланы бу мин выпугум 2010 сыллагы выпугу хәтте класслар үтелеп җибәрде һәм алар мин баһалыста аттаталым. Онна бар класслар үтелеп баһалыста гына тақадатылар демине тиәфин багарабын. Се пастан маңна икки класс калбыта Зоя Григорьевна, кини варжина кичина калбете. Се Варвара Романовна бута, танабы, таначылар. Дальше Гилберт Диевин, Валентина Михайловна. Велимик Игорь Эпин, Сергей Олжикбек. Дальше Мария Александровна, она была. Огонь, Тахановод. Дальше Иван Дмитриевич. Ой, онда инжиматта. Так, онда мен была бәйім Боскола 2014 жылларда 1 сентября калбитин хэп, 31 августа ананамын манна калбитин, та ананамын жакка. Так, ол онда мехалык как подарок буклагы меха бербикте. Полина Алексеевна хэп, кені омақ сұрдар вajib нәпсіна калбетте. Хэп, онда макаран кәбейін. Вот кич толгох пулади, мы это сделали, это видите, потому что вот классно руководитель может дяхал рахан хеп, тем более он как он, но оба раз пулади, раз интересно, раз это тохта, поржесте, оголорот айыр нахачигай, хеп, он это класс руководитель болмата хошиталарга инникетин химе болун лох нахачигай демен бәр исирап кеттен этебин. Антон манны калдыштырны стечигай. Хеп, класс руководитель бар улахан мактал тирәдән, ясагаттан. Онна кракей семах балахтар баллар. Дальше биги мероприятие бүтән наха чигәйтик үтүк тахыннафтык халыктарын баралар биги бәһөлек битигәр улус путгара болбакка республикага атарар бихес калабытын курук аттатар биги ого молодежная организация тадепка ылжача тара тана бихкай. Хочешь будешь спать на своем,
күндү выпускниктар, терапевттер, обастабылар, ушталлар. Бүгүн баргытыгар нахан олгутуулар, олохутугар биттер болар. Тохмотрор. Терен болотурар. Биги вана быйыл ылжачыттарыттан олох до конца хаджыбыт хандарыбыт бар. Онна бихиблин санаң рахбилете Владимир бутын. Владимир ахыл кастан оны сказкалы бихаха хырдах чал хадди күлелен хылжан күпчү байдык мой принц олох. Айкойка. Экен нахан крахавайдар, нахан шейдер хандара бастан iki тыгынчы 14 сыллаха бихилагар бидер келегер кып кыра махмаган нахан крахавай нахаталанлах кысыда. Оттон ларга хыджан баран кеннике паныга көһөн келбите. Владимир балана ахыс кастан активист пайты кирип битте бардыгар кыттан арас олхан игровой программалар республиканская всероссийская проекттер баракы илахтара. Владимир гитары республиканы бирген хыджыппыт. Әлбәқ осколага, әлбәқ улуска семинар практикум бағыты кумнаскы сбор бағыты илпыппыт. Игровой программалар кыйлахтара. Оны бүгін Насияға баран эме беремес оған келіп бит. Онтан бүгін бие оғылар бұтығар қағандағаны тоқтан да толлуаққа индіки остун баран еген бияға жан үйерімет активнай позициядан қағандағаны Ыктыман курук лидер болун студенты бардахатына билген хемнан рүші площадкалаққыт обайдаркыт бардың оңыран олар андыйду постун точка кипениятын шатын бардың лидердара активисттара нахи бардахатына олар беремге тиягат тиенгит нахашеттік студентской олоққотугар өссі активный болар гыдыгар бағарабыд бейхенге наха күске таптыйбыд оны мир хамари традиционный Барахта биден тарабыдын Венецкалар биден она Ия ахан карарын нахачы сюрприз барын Балгытыгар мақтал нахачы үттік үйеренен хайыңгытын шөбатыгатарын онна выпускниктерге балгытыгар эгеатыгар не пуха, не пера Приглашаем выпускников на традиционный школьный вальс. I found a love for me, darling, just dive right in, follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. Kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Kiss who is
приближается время прощания. Сколько же лет пролетело и зим. Школьный окончен процесс воспитания. Детство сегодня растет как дым. Девочки стали такими красивыми, глаз невозможно от них отвести. Только бы были всегда вы счастливыми, в жизнь вам открыты большие пути. Мальчики, взрослые все без сомнения, вы возмужали и вас не узнать. Господи, дай этим детям везение, чтобы невзгод им и горе не знать. Милые наши, хорошие и славные, мы расстаемся, но вспомним не раз, как были и малышами забавными, но вот уже покидаете нас. Үтө күнүнен күндү оголорбут, убастабылдаах учуталлар, төрөппүттер, бука барагытын бу бүгүнгү хамай долгутуулаах, оголорбут олохторгар бастакы эпиетнестеах, улахан олокко кардыыларын оңорор күннеригер долгуян тураммат. Төрөпүттер аттараттан итиитик истиңник эгардалирбин көңүлле. Биги олорбут 11 сылы быха бастакы класстан элбега үйрөтен, элбег олимпиадаларга кыттан, бейлерин көрдөрөн, күрөктерге кыттан, көн көрсүһен, сайдан үйнен улаатан бу курдук үчүгейткен
эдер ыччат болан тураллара карага үйердер сүрага сыннадар. Оннугу бачча болуктарга биги учталлар бит тулуян туох пар көлөһүннерин, туох пар бейлерин ияга теңнәк сылас сүрәхтерин, илилерин, билилерин, сатабылларын биге олор бутугар бейлерин, үйрәхтерин, билилерин иңербиттергер төрөпүттер аттыртын эмие барга макталбын, оны туз бейм акпыттан барга макталбын бокулумун тириердебин. Инне ден тураммын оголорготтон багырем эте кинилер бу бүгүнгү күн эхияка бүтехик болбадак. Бүгүнгү күн эхияка только начало. Эхияка экзаментигер багырем эте тулуру, кыгы, белемнех болууну, оннаттон долгуйбакка кытаанактык этергенлы руки в кулак, нос вперед, грудь вперед, онна вперед, 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 только вперед. Түйіннері күністері туараттан көлері кырағатық кетир, эппеденістер үлелер қарабыл бұд. Сип бір тұтурда рабочай бұд, ол бұр бұтын кичайын қарбан, оға аймақ өрекелерін сетихер. Ираз боларғар кығаллар, өрүйдің суя сотасылжар те олеттер бұд. Менниге сытынан угуян остылы ой бұтыр ыңыран, тоттық сылжар бұтын сетихер ашшыттар бұд. Асамтанағын ағалачы, аджамуды оларатачы, итарахет оратачы, бихиги завкос бұд. Өрі ырас таңығы қачыр, таңа суячылар, ити астақ, асчыттақ, түйінің оғылар бұд оларын қарабыллачы итәчілер. Өйдәбәді уроктар бұдын бұхаран берар педагогтақ, бихиги интернат бұд үләхіттірі. Оғы өлжібатын тұғығар түбігірер, бихиги бексер бит. Манны кере үләхиттерге мақтал. Әлбәтті оғуяр біліні берер учутал барақсан. Ити сирен тотымын торымнур, бараларын самағалур бігеге завуш бұд. Эс тұрып бұтын үчігей боларын көханлар социально-психологическай кин көмі үләхиттірі. Оскола интернат үлетін түмер салғы сайдарын сетихер осколабы директора. Баргытыгар өз сүректен мақтал болуқтын. Онна бұл 2-тігінші оңағы сыл выпускниктарын аттарыттан осколаға үйеріп, бет оскола бұтыр күрәкі сәмәқ біләқтін тұттары бұтын көңіллән. Түспәді аттақпын, мен түйет оғаманна бұйыл, түрді соған бұйыл осколамы бітірер. Онна олықтырғар олы ғұрбыт бәрін едерін бағылыларығар бастығы білейні бербет білейгі мен ұштал бар бақым мақталбын тербен Анжелика Афанасьевнаға оны бұқырақ есемек бәріқпен тұттарабын көңіллән. Сөп чемодан был торжественный последний год. До новых встреч, до нового выпуска!